बे समाव सुइजारलेण्डनि सायाव बाथ्रा एबा खुगा बेखेवदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा जे प्रमद बर' बिथाङा जे सिगांनि सानाव जे सुइजारलेण्डनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों एबा बिटिआर खौ सुइजारलेण्ड बायदि खालामगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै बे समाव समाजारि बिजोङाव गोबां बिपिएफ नि दैदेनगिरिफ्रा बेनि सायाव बाथ्रा बुङोमोन आरो बे बुंनायनि सायाव फिननाय होदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा खननै जोनोम लाब्लाबो सुइजारलेण्डनि ओंथिखौ बुजिनो मोननाय नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होदों जे बे समाव सुइजारलेण्डनि ओंथिया बे नङा जे सुइजारलेण्डनिफ्राय दे आं खदालजों जावनानै बेवहाय लाबोनाय बे ओंथि नङा बेनि ओंथियानो जादों मा बेवहाय सुइजारलेण्डआ मोनसे गोजोन आरो सान्थिनि मोनसे जायगा आरो जायखौ बिटिआर ओनसोलाव जोङो गायसननो हाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा बे समाव सुइजारलेण्डनि बिदिन्थिखौ बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव सुइजारलेण्डखौ बयबो मिथिगौ जे मोनसे गोजोन सान्थिनि मोनसे जायगा जेराव हिंसायारि थासारि जाया जेराव मोनसे दानलाय सुलाय बुलाय सुलाय जाया आरो जाय जायगाया मोनसे गोजोननि जायगा आरो गोजोननि जायगाखौसो बे समाव बिटिआर आव गायसननो थाखाय सिगांदों एबा नाजादों नाथाय बे समाव मोनसे समाव जे बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोन गैयै थासारि दानलाय सुलाय जायोमोन आरो बैफोर थासारिफोरखौ रुजुनानैसो एबा बैफोर थासारिफोरखौ जों माबोरैहाय गोजोन लाबोनो हायो आरो बे थांखिजोंसो बे समाव सुइजारलेण्ड बायदि एबा सुइजारलेण्डआव जेरै गोजोन खौसेथि आरो सुइजारलेण्डआव जेरै गोजोन जायो एबा सान्थि जायो बैखौ नोजोर बोनानैसो बे समाव बिटिआर खौ सुइजारलेण्ड बायदि खालामगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन आरो बेनि ओंथिया बे नङा जे बे समाव सुइजारलेण्डनिफ्राय बे खदालजों जावनानै बेयाव लाबोगोन बे नङा होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा सुइजारलेण्ड ইয়াতে বনাব বিচাৰিছোঁ তাতে যোৱা নহয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী দুটা জন্ম পাব লাগিব তেতিয়াহে বুজি পাব যে মই কি সুইজাৰলেণ্ডৰ কথা কৈছোঁ তো সুইজাৰলেণ্ডটো মই তাতে যাই সুইজাৰলেণ্ডটো কোৱা নাই সুইজাৰলেণ্ডৰ গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে সুইজাৰলেণ্ড বুলি ক'লে কি বুজে যি অঞ্চলটো শান্তি যি অঞ্চলটো নিৰাপদ য'ত মানুহে কোনো ভয় শংকা নোহোৱাকৈ মুক্ত মনেৰে মুক্ত মানে বিচৰণ কৰিব পাৰে সেইটো হ'ল সুইজাৰলেণ্ড এই সুইজাৰলেণ্ড আৰু তাৰ পৰা মই কোদালেদি খান্দি আনি ইয়াতে বনাম বুলি কোৱা নাই आरो बिथाङा थांखिनानै बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोननै एबा खननै जोनोम लायोब्लाबो बिथाङा सान्थि एबा सुइजारलेण्डनि ओंथिखौ बुजिनानै मोननाय नङा होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा बे समाव गोजोन सान्थि आरो बे समाव बे ओनसोलाव गासैबो हारि माहारिसाफोरनि आरो गासैबो धोरोमारि सिबियारिफोर बे सिबियारिफोरा गावबा गावनि सिबिसालियाव थांनो हानाय आरो गोजोनै मोनसे संसार जानो हानाय बे हानायखौनो सिगाङाव दोननानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया खामानि मावदोंमोन आरो आथिखालनि जे एबा बे समाव बिटिआर ओनसोलाव जाय समाव बे समाव गुबुन हारि माहारिसाफोरनि आरो गावारि धोरोम सिबिसालि बे सिबिसालियाव गोसो बायदि थांनो हानाय जाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सुइजारलेण्डनि ओंथिखौ जुदि बियो खननै जोनोम लायोब्लाबो बेनि ओंथिखौ बुजिनानै मोननाय नङा होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा তো ইউপিপিএলে কোনো অশান্তি কৰাৰ আমাৰ টাৰ্গেট নাই কোনো হিংসা কৰাৰ টাৰ্গেট নাই সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক এটা নিৰাপদ এটা পৰিৱেশ গঢ়ি নিৰাপত্তা দি আগুৱাই লৈ যোৱাটো আমাৰ টাৰ্গেট গতিকে আজিৰ সময়ত না উচ্ছেদ না হিংসা কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা পৰিৱেশ ইউপিপিএল দলে চিন্তা কৰা নাই আৰু আগলৈও নকৰে Thank you. সুইজাৰলেণ্ড ইয়াতে বনাব বিচাৰিছোঁ তাতে যোৱা নহয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী দুটা জন্ম পাব লাগিব তেতিয়াহে বুজি পাব যে মই কি সুইজাৰলেণ্ডৰ কথা কৈছোঁ তো সুইজাৰলেণ্ডটো মই তাতে যাই সুইজাৰলেণ্ডটো কোৱা নাই সুইজাৰলেণ্ডৰ গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে সুইজাৰলেণ্ড বুলি ক'লে কি বুজে যি অঞ্চলটো শান্তি যি অঞ্চলটো নিৰাপদ য'ত মানুহে কোনো ভয় শংকা নোহোৱাকৈ মুক্ত মনেৰে মুক্ত মানে বিচৰণ কৰিব পাৰে সেইটো হ'ল সুইজাৰলেণ্ড আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দিনত মানুহবিলাকে ৰাতিত ওলাবলৈ ভয় কৰিছিলে এস্কৰ্ট নোহোৱাকৈ নেতাবিলাক আহিবলৈ ভয় কৰিছিলে আজি তেখেতে নিজেও মটৰচাইকেল লৈ ঘূৰিব পৰা এটা পৰিৱেশ হ'ল সেইটোৱে সুইজাৰলেণ্ড এই সুইজাৰলেণ্ড আৰু তাৰ পৰা মই কোদালেদি খান্দি আনি ইয়াতে বনাম বুলি কোৱা নাই ৰাম ৰাজ্য বনাম বুলি ক'লে দাপৰ যুগত আৰু যাব নেকি আজি চবে কয় ৰাম ৰাজ্য বনাম ৰাম ৰাজ্য মানে য'ত শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপদ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে শান্তিৰে থাকিব পাৰে এইটো হ'ল ৰাম ৰাজ্য নিজৰ ধৰ্ম নিজৰ সকলো কাম চিন্তাধাৰা ভালকৈ থাকিব পাৰে মৰম স্নেহ
ভাল এটা পৰিৱেশ হওক আধ্যাত্মিক চৰ্চাৰ মাজেৰে সেইটোৱে ৰাম ৰাজ্য আজি আমাৰ ইয়াত আমাৰ অসমীয়াসকলো গোসাঁই ঘৰত যাই আছে সত্ৰত যাই আছে বড়োসকলো বাথৌ মন্দিৰ আমাৰ ব্ৰহ্ম মন্দিৰত যাই আছে মাইনৰিটিসকলে আজি ক'ত যাই আছে নিজৰ মানে মছজিদত যাই আছে খ্ৰীষ্টানসকলে চাৰ্চত যাই আছে নিজৰ নিজৰ কাম চবেই কৰিছে গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ গঢ়াটোৱে UPPL এটা টাৰ্গেট আছিলে থেংক ইউ